Okurugira hari chairman w'abashubuzi Ahmed Kasuja nagira ngo bagerezeho munonga kuba becumi ngo bitabo kugira ngo tibine kabuyonje bari hihi kibagumire obuyonjo bonna buba kutoyi nga tunazimba nyumba yetaga toyi nafe era tusaba kaso etuyambe kigambo kya toyi. Kaija Suraiti omushubuzi w'ebyenyanza agizire ngo kizubu ekibaru kukizayo kushanga no kuburwa kabuyonjo no bine itakarru kwemarira hamwe na mezi agokoze ibyenyanja byabo. Tukonyere tumuranga kandi tukonyere tugatera amaizi gatekera hano uhane so kutuyaba tiro na tino. Reverend Kintuwire Muhanga meya wa Fort Portal agizire ngo tebari kurebe kiri kuremesa abashubuze kukozesa za kamena ezibetorire ngo habo kubate bine mwanya guru kumara ogwo kuzaho kamena. Toilet facilities bataka bakungana bakamanyire ngo la long kugakabo batani bakozesa public toilets zinyakulo ngeya Nyakaseke kanisa na fuel exchange na cyoma cya mufuta nizo toilets biru bakozesa abo kwatalo umwanya namba tukusobora constructing a public toilet. Muhanga ayongire yagira ngo abashubuza aba bareke kwe kwasoborofa ahako batikibi munonga kushanga umuntu ari kurundana kasasero ye rero motoka za kanso zikarabamo zikagitwara. So nitekereza ekigamba mtu basasuza sente za zebyo buyonjo basoka bakikozera internal ayito ekitu kitumanyire ngubulika 10 arama mu matoka igenda netere ngombe nibahimba kasasire ebyo nibagiteka matoka n'ebitwara nambere semerire ko. Enyuma habashubuza aba bakaba baraganisibwe kwija kufurwa bakatwarwa mu mwanya gwa Kicureta abebembeza hata bakashaba ngo babombekere hakatare akebye mekono. Gasha kwa Dorin Nasimu.